sont réunis aussi pour d'autres choses, c'est ça? Politique, puis ensuite être passé dans le monde des ONG. Souvent, en France, on me demande où est-ce qu'il y a le plus de capacité de changer les choses, finalement. براسي لغتان دزان وكوغوتم ام بشي سياستي من زور تايبتا فرق جوازي هي هم لا سياسي شمكت هم دوات شما بشي يعني بشي فونديشن كان لمدا برسن براسي لتسبا شك غوران هي لطاني دولة تشي ببينا يعني ساكن. Et je réponds généralement que, en fait, c'est pas l'un ou l'autre ou l'un contre l'autre, que généralement les deux sont complémentaires. On a besoin des ONG comme on a besoin du politique. أمي جواب لدى مواد درم هم بيستمان بفونديشنها هم بيستمان بسياستها. Les ONG parce que en fait c'est elles qui mènent le travail de fond pour éclairer les scandales, pour parler de causes qui sont généralement ignorées du grand public ou sur lesquelles on n'a pas d'informations. Mais ensuite, et puis évidemment habituer l'opinion publique à réclamer quelque chose, et ensuite le pouvoir politique parce que c'est lui qui adopte les lois. يا كمان زار هم فندشنا بعام براستين زيكتن لملات يعني معلومات عند دني تجيشتني عند دني دوايا سياسة كان سياسة مدار كان أو أنا كحد جادراون حكمت أو ياسانة دين نبيش أو ياسانة كأم فندشنا يا متيان دن علميا لي وجرن لي وجرن ولا تيوجرن. Quand j'étais ministre, et notamment ministre des droits des femmes, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, comme femme politique, j'ai fini par adopter des législations qui avaient été préparées bien avant que je devienne ministre par des ONG qui se battaient sur le terrain et dans les médias depuis des décennies. زوربيت زاران كأمن وزيري ما في أفريقيا بوم ياسام هنا بيش ياسام بردا بيش كبيش أوكاتي فندشنا كيا متيان دام هنا بيش. Par exemple, sur la question de la violence faite aux femmes, si j'ai réussi à adopter des lois dans lesquelles maintenant, quand une femme est victime de violence et qu'elle porte plainte, les policiers obligent son mari violent à quitter le domicile pour qu'elle puisse y rester et pas le contraire comme c'était le cas avant, c'est parce qu'il y avait des associations qui se battaient depuis des années dessus. بورمونا يساك من أبيش أو كان جن تعدان لذكري مدكان يعني تعدان لذكان وابكم كأساي شكان مردكي درب كان لخانية كي نك أفرتك بروات لبرويدة ترسي أو ذا أو يساهات أبيش با يمتداني فونديشن. Par exemple, si j'ai réussi à faire adopter une loi qui désormais pénalise les clients de la prostitution pour qu'il y ait une responsabilité qui soit désignée et qu'on fasse reculer cette prostitution qui est une violence faite aux femmes, c'est parce que des associations se battaient depuis des années sur le sujet. نمونه شديكا عادة استانازم لكردستان وهاليا بس لفرنسا بياو زور تتسن وقت خوش بدا سري لقى أفرتان بفاروا أو ذا فيش أو ياسايك من هنا ما فيش أفرتكان تعداينك لا أفرتكان حكومة دي خصنا سزي بس أمن وام كده أو بياواني كده تسن باري لنا أو أفرتانا أو أم بسنا سزي. Par exemple, si j'ai fait adopter une autre loi qui fait que désormais les femmes séparées de leur mari qui devraient toucher une pension alimentaire de ce dernier mais qui ne la touchent pas, qui n'osent pas la lui réclamer quand parfois, par exemple, c'est un homme violent, eh bien, ces femmes sont protégées parce que c'est l'État qui versera la pension alimentaire à ces femmes et qui se retournera ensuite vers l'ex-mari. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel des associations se battaient et allaient préparer le terrain. نمونه شديكا كفونديشن يا متيان دني كمزالو أو ياسايك المفش أو يكا ونمونه لك منازع لكن جوهيانا بس كان جين مردو أفتك ليك جدال بنوا كمن داليا هي دبي مردكا باري داتا أفتكي لوي من دالكي بخيوكا بس زوبي زاران بابكا نيدكري وعمل كده كحكمت أم بياوي باري بداتا أفتكيو دوا وردا لا مردكي وقتوا. بروكراتور بوئيلا تومت باري كشتن بدوسيك لا شارك وق بناي دوسكي أزادوا تنال بروي كبخواسي خوي رجزكي خوي لدوي موت كل كشراو برادي خوي كشتن لي روشتو بدروي كنيستان أما يكلم موضوع عليك الجرينجا